zdravlje. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Nedostatak fizičke aktivnosti godišnje odnosi isto života kao pušenje cigareta. Činjenica broj 2. Prdež pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska i dobar je za vaše zdravlje. Činjenica broj 3. Sedenje duže od 3 sata dnevno vam može skratiti životni vek za 3 godine. Činjenica broj 4. Limenka soka dnevno vam uvećava šanse da dobijete dijabetes tipa 2 za 22%. Činjenica broj 5. Postoje više slučajeva raka kože od solarijuma nego raka pluća izazvanog pušenjem. Činjenica broj 6. U prosjeku ljudi koji se žale imaju tendenciju da duže žive. Činjenica broj 7. Fondacija Bill Gatesa potroši više novca na globalno zdravlje svake godine nego Svjetska zdravstvena organizacija Ujedinjenih nacija. Činjenica broj 8. Kada je zdravlje u pitanju, dovoljno je da se tuširate jednom ili 2 puta nedeljno. Činjenica broj 9. Jedan naučnik je pucketao prstima jedne šake preko 50 godina samo da bi dokazao da to ne izaziva artritis. Činjenica broj 10. Prema studiji, ukoliko posle 65. godine još uvek radite, to će vam produžiti životni vek. Činjenica broj 11. Prema istraživanju Yale-a, ljudi koji čitaju knjige žive u prosjeku 2 godine duže od onih koji to ne čine. Činjenica broj 12. Možete sagoreti 20% više masti ukoliko vežbate rano ujutru na prazan stomak. Činjenica broj 13. Preko 150.000 ljudi umre svake godine u Velikoj Britaniji zato što veoma malo ljudi poznaje prvu pomoć. Činjenica broj 14. 80% ljudi koji žive u ruralnim oblastima zemalja u razvoju se oslanjaju na tradicionalnu medicinu zasnovanu na lekovitom bilju. Činjenica broj 15. 75% ljudi će imati problema s hemoroidima u nekom trenutku svojih života. Činjenica broj 16. Najstariji veštački ud je pronađen u Egiptu i u pitanju je drveno stopalo jedne Egipćanke staro oko 3000 godina. Činjenica broj 17. Povraćanje fekalija postoji i može čak rezultovati smrću. Činjenica broj 18. Prema jednoj srednjovjekovnoj nemačkoj legendi, ukoliko poljubite magarca, to će vam smanjiti bol zubobolje. Činjenica broj 19. Širom sveta ljudi konzumiraju 500 dodatnih kalorija dnevno koje dolaze iz šećera, što je dovoljno da se ugoje pola kilograma nedeljno. Činjenica broj 20. Prema studiji koja je urađena na preko 11.000 dece, preterano čista okolina povećava šanse od ekcema i astme. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.